dva albuma sa tim prigodnim listovima, dakle nisu listovi prvog dana, nego malo ljepši listovi sa raznim fotografijama. Toga ima dosta. Evo, ovo je recimo jedan bolji. Ima dosta nogometa, Pipi duga čarapa, Cepelini, prvenstvo u rukometu i tako dalje. Kako ti, evo, brodovi, kako ti listovi izgledaju, naravno oni sa više maraka su atraktivniji i bogatiji, evo opet automobili, nego oni koji imaju samo jednu marku. Svi listovi su različiti, oni se nalaze u dva albuma, gdje je sam album prazan, vredi nekakvih 50 kuna recimo. Evo, Bayern, Nobel, opet Bayern, prvak Njemačke. Evo, ovo je sad nešto jednostavnije. Prvi nogometni klub Köln, Formula 1, Ibra sa onim blokom, pad Berlinskog zida. Evo, to je ta dva albuma, ja mislim da nam se isplati to uzeti.